Iramai na ba telefuso ni masih ba khazai tes keriso moroi ba studio mini helemo ministry mau ba iramai na salam holistik omuso dededa ifuli faluka ita bawa ngerenusi taromali lo walangi moroi bazura Yohane fazasiwa ngabuat telunga fulu alima irugi fabulu asara bada tahun gededa ta andre gehehan yamuni sama haya ita hetua Yesus so ayaga balo balangima idena dedema babo angerenu si taromalima fahanda aga dama fundondrongo daromalima botoki badedema hadeya zomasi yaduhu Yohane fazasiwa ngabuat telunga fulu alima irugi fabulu asara imaneta romalilo walangi da ubaso irongo Yesu wanola tuli ia bairo ba me faluka ia kenia ba imane kenia hadia mamati nda uge kenono niha ande itema linia imane haniha ia tua ena mamati nda o kenia imane kenia Yesu noasa ila ia basi hedekeu da ia ba imane mamati nda o tua ba mangalulu ia kenia ba imane Yesu berhuku wa maindra o bagulidane andre ena ela ilaniha saua ba ena au azangilaniha la rongo farizai o esa sifokenia da balamane kenia bahadia sau agenda aga imane kera Yesu na sau ami bale horemi ena ba ya eba miwa ma ilaniha bale te bule horemi irugi da daromali lo walangi irama ina ba talifusen yo masih bakhazete skeriso so sama sa zanune dan faduh de gubaya ita o masih sibai ke ita bawa anune si sinune andai sinunenya bada secara walamana revenue imane walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku, dan seterusnya dan seterusnya. Irama ina suanu nesida sama sa ono alave bahiza ono alave dae leherenia bahiza moriba sinuna andre i andre sawaga lehewa ai leherenia hana berme i ila ba aboto badadenia haniha Yesu anda haniha lo walangi anda oyani habagina tanda irama iraina lesa wahuru a oila ila daromali lo walangi baiza la boto badaderahan ha Yesu dao ia me inato Yesu so ya bagulidana me ya ia to balia niha saua ni wa anya da ida farizai hana ira farizai o ira ama ira ina duhu no te boka hurura bahiza herededera no te duhe herededera badaromali andre banga wasi telunga fulu alima mege ibertai ge si baik ke banguma irongo Yesu vanola tuli ia bairo tatu manofu dededa hani hazi no mutuli bairo ade irongo Yesu vanomu tuli ia bairo natahoga tau sisi natabaso zura Yohane fazasiwa ngabua sara andre aboto badededa ba so sama sani hasaua i oroi badaluni nanya so iya ade aya halawanya bermeno au aya leilei babaya halawanya atau sangat rengadre fanolo bania irama iraina bandrono Gizraeli mabani ha Yahudi ni hasaua bani hasisohorda ni hasebwahorda
Nah, si tobali fanofu mangiva de gendani fahania hana bermeya ya andre i oroi metumbu ya no au ai. Na manofu dedera. Na mena no tumbu iya teboka herenia bahira fadale ilaniha maka sudah pastilah mane pasti berhorenia da. Ya dana si tobali gano fula i oroi daluninania no leherenia yurme tumbu iya. Da bala mane dan ya bangabua si dua na tau kita fagi ramai raina la sofu irani fahanya he sama hal bahani haza maziki hor dae bahani haza maziki hor dae ma ira amania rano au aia dasi to bali manufura hana na lawagi mena ni hada ya ia sama ziki hor la ba metumbu ia ioro daluni nania bahade ge ira inania ira amania da sama ziki hor jadi dani alui rahani hazi sohor hani hazi buahor hani hambur da hiza teramro ban yang irager hayo kera soete sukiriso ena ete oroma bakhenia wolau lo balangi andresimana ena ete oroma baba auriniha andre wolau lo balangi hadia da eba ni hasaua andre no omboy tagi danga lo balangi bitawa tada da tamane ni hasaua bahadia ia ngabalan da talifu seda sisok kekurangan fisik tawa cacat irama iraina sino omboita dengan lo balangi tidak ada yang cacat fefu sino omboita dengan lo balangi me ifazeki lo balangi bahayo bada ba me ifaigi ni fazekinya ada bano sisuhi semua yang diciptakan Allah adalah baik adanya. Tidak ada yang cacat. Hewa esozaua, hewa eletayo letanga le ahe bahade zo ambo tatana be. Bahar lo malangi sino ombo tadangannya ada bano sisehi vamazehinia. Irama iraina si tobali tuho daromali andre imane no ibo kai heregu. No ibo kai heregu. Ni hasaua andre aboto badadenya ba omasi lo balangi baba urinia no ibo kai herenia ibo kai her bade tengah haher jasmani ande heremboto ande bahiza soge ni bo kai lo balangi efa da bakni hasaua ande de her de dunia mane megi badaiva mane so etes kereso ena ete oroma bakhnya bolau lo balang ena ete oroma baba urini hada bolau lo balang hada da sara tefatumbu ya au berlo balangi tengah berhoro namania tengah berhoro ninania hiza isogo hita de lo balangi ni foroma enia baniha sawa ande hadada me ila ni hasawa andre so aite sukeri so ada ni faluania i ombaka bakrani fahania banga basifa le tola le tahale halewa zamatenge ya ita fatwa mulu nanti i ombaka bakrani fahania maya ita tahale halewa baba nuriai ke baniha wano tohare sangefa andre ya iya i efa niha tengah haba hukuhor ibo kai ke herzau ada ava mezo ete sukeriso to baguli dan ibo kai herzau hada de ena eso abo to badade dan ya irama iraina umbakal ke dahe iwisa wa atedo wa mati ni hasawane
Si fufano I falua za hali líder de sua Yesu Keriso, I hala dambu, I tiloi dambu, ba I ombuyu o dambu anda I faruka I ragilonia no mege, ba I fagule ba heru. Bahaiwa kenyanda, ai sasai e baziloa. Ai sasai bravau, bambrawa ziloa anda. Maya, hada zalua, teboka renia. Iramai reina. Tentu bisa wa omuso de denia, bisa wa omuso de denia, bisa ge wa holi de denia. Tatu mana melaila ia, megela ila ia, imane dangannya babangan refano lo baniha. Ia da anala ila ia omuso de humi adud. Dan niha aoi manofu de lo bale. Niha da ani ila da no mege niha sawa no mege. Baisa ia da no ila niha. So ke sila fatu huda de lo le mungkin. Baisa ayo sawad. Ya oda. Ila mai reina. Tentu oba de. Hiza bazi tambai da sonra farizai o iramai reina. Farizai o andre hewa eno teboka herera. Bahiza no te kusi herededera. No soba dedera wa afegedede. No soba dedera. No soba dedera wa afegedede gezwa Yesu Keriso. Irege hadani faluara irama iraina la alui hadia ia zifasala zwa Yesu Keriso. Ada malakauni. Lakauni ni hasawa no meki. Valakauni ni hasawa andre. Ya ia da ena yombaka vasozi fasala zwa Yesu Keriso hadia inato va malua zwa Yesu Keriso. Saholi dede andre. Inata me ifaruka gilo formatane andre me ifagule baherza wa ada inata lo sabato irama iraina inata ni amoni le mufalu afefu hadia ia tetapi taila mege banga wasifa ibe makna yang baru so Yesu Keriso karani fahani le tola le tahale hale zamatenge ya ita fatwa muluo fatwa mulu inata mulu tengah ha inata sabato soha kamranua inata tolamo hale falua zo masilo walangi dan ni falua za Yesu Keriso ifakra ni fahnia ada makna yang baru hewa emegela amonia si ekelo sabato lela falua ia hade hale bahiza iwa kerato da Yesu halo zamatenge ya ita. Lehade pembatasan waktu baba malo faomasi, baba malua siduhu, baba malua satule. Ila sonni hasinange tolamu tolo heina telo sabato. Tolo ia. Falua faomasi. Simane dawaza Maria. Mei ila ni bawa zison rabu. Adeni faluania maya toba galidenia I haoge I sasaizoko I ohebanahia ba merbazikoli ba ibe embolizoguna I oigada denia ba malofa omasi hadani faluanda ere hadani faluanda farizai hala fai gimana hala leke emanu si manazuida menoi falua Yesu ifade hebe khaniha andre hadani faluara sangalungalui tandawa Yesu. Nota sandra. Hana wa ifalwa halawanya. Bagina telo sabato. Irama iraina la sofu ge zilehuru. Baisa hawa kali la sofu gera. Dabe wa gera silehuru. Hada ufulu tutun geminasa. Artinya tidak ada lagi perubahan. Hei bisa mana tuna gumege memberota hadani faluan niha andre kegu si mana zui ufulu fatuna kami hana wa masih sebaik kami va monrongo la balinga geso perubahan hana asese niha bagulidana andre irama iraina na iila terancam ia maka tola mana berubah hadia ia he sama duhu esiduhu ia meke tetapi tola ibu ai hadia ia niwa enia hana ber atau ya
Hana terang me ira Fariseo andre kerasogang itulah. Ya ira zang itu esitola basi tebai. Ya ira zang itu esalaka basi le alaka. Bah dia dan berfif. Daba buana la sofu. Na tahu ke tahu sisi ba buana la sofu. Bai regi hadia zalua bermela ibahali vangombaka siduhuni hasawa ande vangombaka hadia ni falwa Yesu baba urinia vano ibo kai herenia Yesu ada zalua dan nyonya bangabwa sidua telunga fulu ali mameki la tulia ya baero bangabwa si telunga fulu alfa imane bada la tema line la manekenia metumbunda uga banosi sohor manendra uga ba fahandra aga bala tuli ya baero. Badata ela bisa pemahaman ni Fariseo. Va i oroi metumbu ni ha andre, bati bahara rasa non ni ha sebuah hore. Bati bahara rasa tidak berharga ni ha sau ada. Salah alaka, tidak berharga. Ya dala tiba-tiba ifahau ira ni ha sau andre, yo bakal kera. Natafagi bangabwa si telunga fulu ruai mane yo tarai bereta bale murongo sonia samo kai herazawa moroi badaluni nania na tenga si otarai lo balang yo maka kara dana sawa le ni rongo ni aba sozi tolama mo kai herazawa yo ri bereta ia da ana Yesu Keriso ifalua da itu bali fanga boto badade ba Yesu Keriso si ori lo balangi irama iraina no ibo kai heregu da ni turiaige da ni ombaka zaua no ibo kai heregu hani hada ramai rena na tahu kita usah sedar malian de baso peningkatan va atau ese va mati ni hasawan ya da bisa babalu kasatanya ke Yesu baberota uwa bangabasi felezara da baso ite malira imane niha anda soto Yesu niha anda soto Yesu berarti pemahamannya baboto badadanya berota leilah niha Yesu ada iilah ba Yesu niha Yesu daana ni faluannya itiloi dana ba i ombuyu dambu anda ba ifakule baharania berarti bambereta aboto badadenya Yesu andre niha si mane niha satu fefu dan mela sofukanya hanya sama luar kedayu niha andre. Jadi ini pemahaman yang pertama to ese ya natafagi bangabwa si felevitu la fuli la sofukania la mane kania bahan niha badadu Yesu andre data baso bangabwa si felevitu bala fuli la mane kezawa andre baya uge hadia ewa bakenia andre meno ibo kai hereu luar biasa badaso kemajuan jawaban namege yo niha andre bangabwa si felevitu niwa enia sama ele nabi jadi soma ifu watedo bangabwa si telunga fulu fo mangabwa si telunga fulu awalu hewa ena tabaso ia babasa daerah andre no fagele-gele iwa tua ngabwa si telunga fulu wa tua imane ite malinia imane haniha ia tua dalam artinya tuan panggilan terhormat berarti mulai soba aboto badadenia va Yesu andre tengah hani hasito elemane tengah sama ele sito elemane ida isotik katania do tuan tua jadi hewa si mana masih nasa sebatas mana niha hewa iwa bagi sama ele tapi sama ele niha ya iwa gi tua masih tua sebatas niha nasa niha sinangnya mufosumangi hizai bangabwa si telunga fluawalu tohu debata nama bahasa Indonesia jelas sudah Tuhan so ayah tapi masih nasamu terjemah ke daromalian dia bada tua bahizai oroma itaba tua niwanya bada mengarah ke
lo walangi sinangnya musuno sinangnya sembah yo badal ngawas 38 ba imane mamati ndra otua ito huga fadal ba mangalulu iya khania. Sungguh luar biasa irama iraina ni hasaua Andre ternyata tengah hahernya ni bokai teboka gei hara dedenya aboto badedenya hani halo walangi aboto badedenya hani Yesu aboto badedenya wa Yesu anda nolo walangi dayota mangalulu iya taina manera ni hasawa anda irama iraina lah di fatua hana yoroi tumbu iya le fatua-tuannya tetapi hana watola isenda wa aboto badede hei bisa inda farisaio irama iraina gelar dau Paulo sama farisaio dau gelar kesarjanaan hadada sinomai baba maha saboto badede taromali lo balang hiza lela ilahani ha Yesu dabai wakara Yesu ya mila niha balete bule horemi ya wang abatul falasiwa berhuku ba mainda obaguli dana ande ena ela ilani hasawa ba ena au azangilaniha ena ela ilaniha sawa ba ena au azangilaniha nada azan lo bakra fariseo au aira ewa ilaniha tetapi la boto badedera le teboka badedera mata hati mereka tidak terbuka hana bermeno ifenui dedera Andre fa abau dedera Yesus Kristus dipenuhi dengan kebencian. Hati yang dipenuhi dengan kebencian le akan celik le teboka le ila hewa ila herenya tetapi le aboto badedenia ila herenya tetapi le aboto badedenia itu namanya buta secara rohani. Hela ila hadaya ni falwa Yesu hei faduna duna kherani hasawa hiza aboto derakan ni hasawa la tuli iya lo kan ni hasi sohoran dau ga yoroi tumbu dau ga badaluni nau ia da fahal ra aga aboto dera la tuli bayro sawa lo masih la fondon rongo patatel se no la tu dera manoi la da Yesu yo khara ya mi fagule ra sawa le mi la niha la boto bad demi hadaya zalua hadana sanya lu ini ni hasau abanoi ila hadia tenga moroi kalau walangi dau ada tenga lo walangi sama lu dau hadana sanya lu ini bahiza ibara meno ifenui dedera no teduh dedera perasaan negatif perasaan silebaga ke zoete sukeriso irege go faden falwa Yesu le atu le bahro rai ramai raina Iza ini hasau anu megi heba bereta lei ila bahiza saat menoi ila ni falwa Yesu baba urinia nama zinunda bange sakeda fa ese sambeka luar biasa to ese mamati ni hasau a na mege badadenya Yesu da haniha ni hasimane ita ito huge fada sama ele ito huge ay fadai tuan sinangnya mu fusumangi ito huge fadai tua eluhanya lo walangi samati ia mangalulu ia minggu bagi netan dari ramai raina letare o musoi adadau yauge onoziona alave ya muso dedemu aba Yerusalem fa muso dede ta muso ya dede hana bernama Yesu to bagulidan hadaya ni falwa Yesu ya da ibo kai herzaua he ibisa ni hasaua ila simane ya ita bateragi merubada ibo kai herdede sinune baberetano mege walau ku tak dapat melihat luar biasa na tahu kita fenonongo sinudai ramai raina ta ila zo Indonesia ya leher tetapi sangat luar biasa ba aboto badedenya wah
hewa ele ila herenya bahiza aboto badadania haden di falua lo walangi ada baba orenya no ibo kai hereku dazi to bali tu hoda romalianda dagi sila tebule tafato to deda no ibo kai herede deda lo walang no ibo kai herede deda Yesu Kristus ena aboto badada ba Yesu ande no lo walangi iya sango masi ya ita no lo walangi sino mangaheli ita sangefa ya ita moriba hukuhor lo walangi sino mamukai herededane irege aboto badededa hadia zatula hadia ziduhu da tafalua ya mutolo ita lo walangi manganda ita so agala da romalima Yesu sama hal ya aga same ke mafa aboto badeda wa ya aga ande no bokai herededema berwa masima berwa kedede tohuga Yehova lo walangi baba mo kai herededem banuam fefu zamondongo taromali lo walangi ena boy ma abe dedema hiza ena ma be ma orima ni e hauga daromali men bade Yesu no mangada da aga ya duhu rama iraina si mana daromali lo walangi dalate bulu ma ada sawaga le dukungan da ama iraina irage channel YouTube helemo ministry ande site do to bali de la hovu baba ngombaka turia somo sodede bayolifu ita tekan tombol subscribe tekan tombol like basi mana gina tabagikan daromali lo walangi ade ina itugu oya zaboto badede yang mutolo ita lo walangi salam holistik.